Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ke union list, ke state list, ke concurrent list. Ya kata lah sorot. Mereka naik ke governor punya ke kema balik di dulu. Ke kema balik ke Krong punya apa naik ke. Nama adalah protect. Walau dikimlah ban Hawaii. Ke Pyndonkam bani pendek, bani Judicial, ke government of Nagaland dan ke government of India. Ngan sekeren dia kata. Mereka semua orang dia. Balik ini ke section. Ini ke section. Ngasih akan perkenal bahawa kini hima kasih kiri kasih kira semua orang ke India lembaga instrument of taxation. Mau lembaga jika mereka memiliki instrument of taxation. Badai ini bagi semua orang baru apa kari dia berlahap apa kerja ke provinsi ke Assam. Kita kami yang ada berkembang begini terakhir ini. Apa orang siapa dengan kulit. Kita kami nama terhukum itu jadi dikasih ke dia dikasih bagi orang. Perkong tadi apa baik kecil kecil kebang tadi ke trade tak perlu sudah ke Shong ke Shong kayak mereka Pyndonkam. Badai hawar kata ke debate apa ke Constituent Assembly kita Constitute kita ke subcommittee berapa hari bagi benda bagi menjur mana yang disisi. Bagi jaga orang ini kiba ke background nama tadi jaga kiba lahap income. The Governor General in Council was pleased to declare 4 territories in the province of Assam as backward tracts. The Governor's district, the British portions of Khasi and Jangti Hills district, other than the Shong municipality and cantonment, the Meeker Hills in Nalgong and Sipsagar, the Lord Kacha Hills, the Naga Hill district, the Lushai Hill district, the Sadia frontier, the Valley Parak frontier, the Lakipur frontier tract. It is worth noting that these are the territories which were designated as tribal areas in the 6th schedule to the constitution as originally enacted. Then Ray Kumbala Yosu, Pakinaga Kintre, Naga Jil, Article 371. Ini baik tentang hadir bagi nilai your executive Kaperkaya District Council, but established in United Khasi Jangtia Autonomous District Council RPO June 1952. Kami ke United Khasi Jangtia Autonomous District Council. Baik baca 1969 kami ke Assam Reorganization Act 1969. Baik ke orang EU kali bagi suku yang kata board juga seksi. Kami ke Assam Reorganization baik ke Act 1969. They Hangi nilai yo yang kata sub-state autonomous state bagai jadi kami ke full-fledged state Balawan declare yang ni ke sub-state Hapok Meghalaya April 1970 katna ispan yopo but they had a ski April katna ispan yopo but they had a ski ba kimi ilamayom bang bersyak we want a full-fledged state no state no rest but jahi uhani but hani kastang kecitron Jom kata ke-6 kabagi yang keren. Bahani ingin pergi ba amendments to the 6 schedule of the constitution kekeren Kumno. Baik kawan dan kapsu ke para 12A. Kapur ke jompi dengan pulih. Special provision as respect application to laws of laws in Meghalaya. In any provision of a law made by a district or regional council in Meghalaya with respect to any of the matters specified in clause B or clause C of subpara 1 para 3 and 3 is repugnant to any provision of law made by the legislature of state of Assam with respect to any project declared by the legislature of that state. Kapag Hangi mismo po ba lalaman ng po pwede ay ibang itaw ng mga taga-substate yung Meghalaya but yan yung masokar Assam yan yung masokar Assam yan yung masokar Assam. Nagkakaroon siya subsequently the Northeastern Reorganization Act 1971. Hangi ko kata para 12 bagian di kalau ini minta ke 1 ke para 12A kali ke para 12A kali ke overriding power to the state government. Hangi pun kalau dijilid ko para inon dijilid ko apne ki an to district council bagi an to sarkar jala nilai orang jom class 21 kian to sarkar jala to ensure that there is no parallel authority in the state. So for Yemna pernah pergi board jalan. Tema tahu kalian yang mereka anjur sarkar jala. Tinggal suhu. Di tempat orang bangin dawa ban weno ai artikel 12 kalau ke jikawa kapa semua lain.
Minta ini support the government of India, tinggi no ay kapara 12 feet. Kenapa dia menteri dia kata kapara 12? Walaupun pa mentara uli ki nongsakan. Kesokan dia kalau ni kasibi. Payo ka jom jama pura payo pe apa di district council. Sigi autonomous body. Namara sekarang Kumno musuh. Lada ni yang wego ay kapara 12 feet. Kenapa governor ni orang exam? Ini berkait room yang powers dari governor. Governor and president always act on the advice of the Council of Ministers. On the advice of the Council of Ministers, the government of India can advise the president on exam yang akan dipasangkan dan berkait kampung Meghalaya. Is it logical? Never. Kumno logical. Nanta किसी हर इंडिया में तक इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में Pyndonkam एक आर्टिकल 254 नंबर का आर्टिकल 254 का कहने की consistency of law kalau negara between to cooperate with central law but state law central law ini tapi what will happen to India baru किसी के लिए government nak terlalu pada between itu ini yang maka section keempat dia tiang pera yang Pyndonkam siap pilih kemasakan atau dari council kamparan agri bagi Pyndonkam siap. Along with him, Lada day when you are Jala Kapura, alienation of land would have taken place in large scale. Apa Meghalaya region, ini non Judicial. Nama district council kerja ini lagi bantuan yang beri transfer of land. Nak kalau kita rengkis, kita mulai sebab biopui. Mentapa ni naik ke Pyndonkam, ni kalau kami Meghalaya transfer of land regulation act. 1962, lalu Pyndonkam negara ini segi berapa? Mereka kata minta rupiah kita jaga. Bila beyond persecution, kamu akan mereka menurut kabar kita kabar ini kejelas ini. Baik, nan boleh yang kedua kabar ini saya. In the Shong town, two distinct areas came in existence. Hapo Shong dan Atli Jakarta. But when the British area of the town, popularly known as the normal Shong, kasi chili kama menterikan begini. Nanti semuanya pada Shong administered area which formed part of the Khasi state of Malay, but was comprised of the Shong municipality or cantonment. Shong administered area comprised of that part of Shong municipality which belonged to the state of Malay, who handed over these areas to be included in the Shong municipality for purpose of municipal administration. These areas are like Malki, Mokar, Jaya, Mokar. Kalau menteri company, what are the municipal mal ID for administration? Ini hampir semua ada konteks itu. Atau konteks section, atau konteks itu Meghalaya. Ini nak perkara penting itu yang paragraf ini that will be observed. Lalu ini tahu kanuna menentu parliament authority. Ini kan mengenai state government. But when state government depend on two treatment one. The treatment one can spell clearly. Or the conflict list 53 and 54 government union list. Lada government of India kalau I spot new way A. No act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. Lada kalau ayat kata, kalau kadang berjumpa, kadang berhubungan dengan apa? Hangi ini diklaim bahkan ikan konflik, bahkan di list di dalam apa union list. Kadang duty ke government of Nagaland negotiate dengan government of India. Konteks juga Nagaland pada Meghalaya affair. Nagaland kadang ka insurgency problem. People orang yang Armed Forces Special Force Act. Yang Armed Forces Special Force Act la Pyndonkam Hangi itu bicara kepada government of India yang declare as distant area. Please don't mix any issue. La declare itu area kita government of India yang declare as distant area ki Pyndonkam yang Armed Forces. Kini I full power yang army dan military bagian kondok yang mereka yang operate itu bicara. Tidak mengatakan kamu nama bagi dong yang aktif. Treatment one dari di Pyndonkam yang la kamu insurgency no ASPA will be operated upon Nagaland. Tengah nak buat benda lingkon. Tengah nombor kecil kalau
Nyemong, watar nyemong bagi Pyndonkam yang arti treatment pun, mereka buat Judicial, bagi Pyndonkam show ke Judicial Council. Mereka ini istilah yang pernah. Belum cuma juga treatment pun dari cuma. Kisah cuma kita pasang. Kumno habang tu Kumno out of parliament and apply respect of social religious practices of the Ladas. Kemudian practice ni. Habang yang yo dia kawan. Shong ni Kumno ni Pyndonkam. Minta Meghalaya balik ke mana tiu yurani bagi rekian why kan ini modal balik ke mana India ke mana tiu yurani mau persiap kisah barang ownership lagi tu kita hari jimat no one can stop kita tak mereka Kumno begini lah Tidak mana kalau ni hak bersoto kan membaca cakapor. Ni soto ba hakapor bagi kita autonomous body. Yes, kata section kalau ada ini maka ini aja kesokan asam. Ni tadi syur kacung kecuali hak pan insert ke Government of India the insert in paragraph 12A of the Constitution but pentingna that there is no parliament authority. Ada kita orang ada jalan kita ada ini. Ya mak. Menurut ultimately bersoffer, apa? Bersoffer. Tidak tahu yang berapanya. Hidup kami boleh kali. Ya, keartikel lifespan yang boleh pihak bersetuju yang keartikel lifespan disetuju orang comprehensive. Spell clearly. Kemudian, ia juga serta negara kibun, ke Wildlife Protection Act Amerika, ke Forest Conservation Act 1980 Amerika. Mines and minerals का तरीका, हनी पर फाइट किया जो सरकार इंडिया की तरीका, लाइन इन जिंदलाई यो एक kan जिंदलाई दाई, बता के तीन माउंटेशन, menurut pemaji ki beriusi, mak kerana kata ke siksi ini, bahwa dia ke ruling juga Supreme Court hadir 1971, hadir dengan boleh ini, Kumno, Supreme Court held. The preamble of the Impune Act no doubt does speak of the necessity to make provision with respect to transfer, allotment, occupation or use of land for lawmaking likely to promote the interests of the inhabitants thereof. But, big but here, but the subject of transfer is clearly beyond the scope of the law-making power conferred on the District Council. Hamaरा kalau District Council kama bertawan yang di transfer of land, mankani di tribal kita juga bertawan. Habis mereka ini baru dengan transfer. Tidak tak? Kerana lobby question ini itu aja itu akan dijaga sini. Kami tak mau perusahaan mempromote itu. Waktu government MBA ka recently ka perusahaan yang baru tu ka amendment di mana unu ban create the landlines. Begitu ka nodal agency in direct itu nomor cak. Regular game, mana lagi ka mana ka amendment. Ya perusahaan atau government kalau berdiri itu amendment. Penentukan dan lobby. Kumpulan ini di MDA one kira bitri ya yang empat ini banyak orang habis dengan IFB. Nama disebut kalau IFB IFB ini kita no yang boleh IFB support government of India. Hanya cakap dengan protes yang presidential order yang remove yang buat kasih janjian yang Bengal juga Bengal Eastern Frontier Regulation. Ki pass mana resolution house banpin kami. Tinggi itu kita tidak boleh support Delhi. Kita akan pro dengan tourism ini. No impact dengan yang kita dorang kalau terus lima. Orang apa yang lalu? What will happen dalam habo? Government dia orang ada yang lalu. Ini lalu juga dia. Ini lalu juga dia. Nomor kata ini happen ye. Balik ke sini ini bukan ini. Pada orang demonstran. Ke section yang akan disebutkan. Ini menjawab apa yang apa. Bagi dorang discuss, tadi belum close tu. Suami ini supaya pak, suami ini penrumah ini jimat cepat tu. Kalau ini supaya pak. Kalau bagi pak kita tipu. Orang yang artikel treatment tuan, habis cinta emosional. Kita kecil pakai pak kita, mungkin orang kita ni kecil ni nak ni hapan. Semua kayak gini tak ada cerita jual. Nampak benda lakukan temporary provision dan permanent provision
kata dalam constitution ini buat yang 370 mereka konteks juga Jammu and Kashmir dia maka konteks ke judiciary konteks juga mereka dia maka konteks ke kum bakal mata orang nak berdaya dan sisi hadir beliau dalam mencoba jalan lebih orang yang kedua besar lebih orang yang belum bentar lagi akan ikat orang di bentar kibar ke state government tampak manusia tapi ke district council Meghalaya ke Shong ke DC department juga government of Meghalaya ngatama ni pasal BB ajar khasau dan desain yang kata kong bagan nanti kong terkong perhak kong sincah semua jadi kasih para pihak juga government untuk dari MPA government hakpo jino cirus terjumpul punya dia BB ajar khasau jadi upah ikut jangan kong khasau jadi begini berpendek ni tren berpendek maka orang ini berpendek ini kena daily kenapa pas ke BB ajar khasau pas ke BB ajar khasau kadang dia mau BB ajar khasau Nation of Secretary. Nakaka kitri this council di Shong depend entirely hante over DC department. Tawai itu roman kita kimon kipas. Senar tarau. But kasokar selalu kayu lah. Ban bread ini cikiki. Kenapa dia cikiki murah? Persyak yang terkait tawi. Kasokar nak kaki isu bread ke this council. Langsung kita tahu problem. Kita tak pernah kita belinya rasa, kita beli permission. Kalau aku berpindah hospital, you numpang dan semua. Nomor terkenal, minumnya pakai apa? Minum pensukui, pakai apa? Tanpa minum ini, dengan Ardent treatment kalau comprehensive. Ini sakras, mah yang kita cingking, ini apa ya? Minum yang pagi, balada, Lada ni apa ni? Ardent treatment ni dulu ini kan. Ini tak ada yang kau sini tu tak. Atau ni lek tu masuk government of India bantiman orang banti itu. Ya kapal tu ni. Atau ni orang ibu itu governor. Atau tu president ni governor will act against the advice of the government of India. Atau kata government of India kata advice of president dan ni governor berexamine ada bagi top man berpikirkan mana? Is it logical? Ini dia ini. Jika semua orang kamu sama suatu orang nanti apa sih orang bersama disiplin. Ada yang nombor kita bagi dia. Ini yang nombor maka section in the context of the area tampaknya. You don't come in provision juga arti itu. But tidak akan berikut. A district council ketahui kan di bawah provision jauh ke section. Para 3, para 9, para 10. State government kamu akan kawan ini buat provision juga schedule. Kawan ini buat provision juga state list, concurrent list. Ini harus itu. Namun kawan. Ini pertanyaan yang schedule. Menurut kawan ini council. State government kerja ini. Ini berkait confusion. Jadi begitu kamu nak, kau state itu kamu. Pertanyaan ini hanya bertanya. Bagi orang tahu yang bagi apa dia Judicial. Ni fight ni dia pun nama kerkom perhat ni di nengelam tu voice of people party kerja di sini pun ni nilai sekarang government of India kerja cina kerja nilai kerja hak kerja ini ni pun kerja hak kerja ini dah macam tu history di rumah sekarang India ni pakai instrument of taxation Teka section kerja measure of self government bagaimana protect ini Teka ni rumah ni boleh berjalan. Apa ni kita nak? Limpa ki application hari ini jalan ini nanti orang pun berjalan yang gimana macam Bapak government ni. तो maybe 2020 के करने का स्नेह भगवान ये लाभ नहीं बहुत ही चिकला वो कानून के चिकला के रस्ते बात जो कोई के पास बात है धन्य Bangka kupunya di berarti kenal le jumpa. Dengan ini orang ini isi bagi BJP ke job board di district council election di Mizoram. That is the plan. Tanggung ulang, tanggung baik. Ini saya akan berusaha menjawab jelas. Mizoram pada Article 3.1G, right? Recently dalam election MPC kepada BJP ke speak. Tidak satu kalau belum.
Kumno si mana tu ada. Ada hal ni kepor. Ngan pilih no ini dengan